Welcome to Life with Artificials. Hi. Today we have the Yule calendar of the political elections in Denmark 2026. What this means, also for people watching, we actually have a live audience in our studio. And we will try to do this in me asking in English and saying a couple of things in English. And Jon, my guest, he's going to reply in Danish. Hopefully he will remember to do that. Why we're doing this is because we discussed if this would be more funny if I would do it in Danish, which I could, or if, in fact, for the listeners, they can use AI tools or they can use subtitles to get the best. But for the ones just listening, this will make more sense. Yes. Just a little background before I introduce Jon, just so you understand why I'm doing this. I have applied for the Danish citizenship. It's paused. It's not processed yet, so I cannot vote in these elections. But I live in Denmark. I've been living here for the past 15 years. And I care about what is going to happen in this society where I'm planning to live also from now on, in regards to what I get to hear about artificial intelligence every day in my work at Life with Artificials. So because we couldn't get any politician to reply to an invitation of an interview, we decided to actually get a person that is not a political analyst, that is not a commentator in the TV, nor a journalist, just a person, that lives also live here, to answer some questions and to debate a little bit why we're not hearing more about AI, why we should hear more about AI, and why is that important for everybody on the street, at home, sitting at their jobs and getting ready to vote on 24th of March, 2026. The live audience, please feel free to ask questions, to raise concerns. We are here to get to the bottom of why is this important for everyday citizen. And with that, I would like to have Jon introduce himself, so you can tell us a little bit who you are in Danish. Javel. Tak. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder så Jon Kjær Nielsen. Du må godt sige John, det er også okay. Yes. Og jeg er dansk statsborger og er 48 år gammel. Jeg har 2 år tidligere boet i udlandet. Og der måtte jeg faktisk ikke stemme. For hvis man som dansker ikke bor i Danmark, må man ikke stemme. Sådan er det ikke i alle lande, men det har man så valgt her. Så det har siddet over en enkelt gang. Jeg er uddannet civilingeniør og skrev speciale om, hvorfor forandringer er svært. Hvilket synes jeg er mere og mere aktuelt lige pludselig. Det er så 24 år siden, jeg skrev om det, men det fylder meget nu. Og de sidste 20 år har jeg været konsulent og foredragsholder. Taler om trivsel på arbejdspladsen. Hvordan skaber man en god hverdag? Og hvordan bliver man forandringsparat? Det er nok derfor, det her med AI optager mig rigtig, rigtig meget. For jeg tror på, at der kommer til at ske mange forandringer. Den idé er der mange, der deler, men der er også mange, der ikke har opdaget det. Og derfor synes jeg, at politikerne skulle tage det alvorligt. Så derfor vi mødtes her i dag. Yes. Yeah. And thank you again. It was very short notice when we decided to do this, but I just saw on your social media that you posted that we are not talking enough about AI. And actually yesterday, I just had an encounter with a journalist from TV2, and she is moderating debates, and I asked her, why you're not asking more about AI? And she said, we are asking, but we don't get answers. Everything is very general, and we actually need to get more to the bottom of it. And in order to get there, I would like for us to start with the idea of, in our own opinions as people, that, as we said, we look a lot into AI on our daily basis. Why do we think it's important to talk about AI in these elections? So why is AI relevant? Because I think one of the conclusions that we reached to when we discussed it was that, well, politicians are not talking about AI today because people don't care about it. It's not on their agenda. It's not on their daily, what has this to do with me? Is it going to affect my food? Is it going to affect my job? Is it going to affect the place where I live? How I raise my kids? And I'm like, yes to all of those. Yeah. But why do people don't get that? Yeah. So what I want to do is,
why do we need to talk about AI? Ja. På dansk. Og det er nu, jeg skal huske det på dansk, ikke også? Ja, men det er fantastisk med det engelske. Jeg tror, ligesom du, at det her får omsiggribende konsekvenser på alle måden, vi lever vores liv på i vores samfund osv. Hurtigere end os de fleste tror. Så den næste regering, nu vælger vi regeringen hver 4. år, det er så 3,5 år den her gang. Den næste regering kommer til at stå med en sådan hel liste af udfordringer og problemer. Der kommer til at ske ting om 1 år, og om 2 år, og om 3 år, som er potentielt meget store, og har meget stor betydning. Derfor skal vi tale om det nu. Fordi når vi så står med problemet, så er det dem, vi vælger nu, som skal løse det problem. Så jeg vil godt have nogen, der har en idé om, at problemet eksisterer. Måske viser mig en idé om, at de synes, at vi skal den vej, i stedet for den vej. Og så vil jeg også gerne have tiltro til, at det er nogen, som faktisk evner at finde løsninger. Altså, når vi får nye problemer, vi ikke har haft før, så skal vi også have løsninger, vi ikke har haft før. Så vil jeg ikke have en politiker, som bare griber fat i en kendt værktøjskasse og bruger den samme hammer, de plejer at bruge. Jeg tror ikke, der er ingen, der ved præcis, hvad der kommer til at ske. Så er der heller ingen løsninger, der er givet på forhånd. Så er der godt nogle politikere, der evner at undersøge løsningsrummet. Måske skabe en debat. Enes på tværs af Folketinget og komme med et kompromis. En god løsning. Nu de sidste 7 år har vi været igennem 2 store kriser. Ikke? Der var pandemien, og så var der Ukraine-krigen i Rusland. Der synes jeg i hvert fald, at vi har set nogle regeringer, som bare har slået i bordet og sagt, vi har løsningen, vi gør sådan her. Og så har alle andre sagt, ja okay. Så jeg frygter lidt, at vi får nogle politikere igen, som når vi så står med lige pludselig en eller anden stor konsekvens af AI, så ikke rigtig tager debatten og søger løsningsrummet, men i stedet for bare slår i bordet og siger, vi gør sådan her. Og så tror jeg ikke, vi får den bedste løsning. Nej. Det giver mening. Yes. And actually, I think, in my opinion, that politicians are not talking enough about AI in this campaign because they don't understand it enough. And we have seen some applications of generative AI tools, that they've been using in the campaign for making deepfakes of themselves as big warriors, using it for enhancing social media, getting different characters in. For some of them even used an AI campaign employee, right? So politicians are actually showing that now they themselves start replacing humans with AI employees or AI. And here I'm actually talking about, okay, so I'm not wrong, Moderaterne that used this Henning AI employee, right? Which it's a clear signal that even them, they believe sometimes AI can be better than just a normal employee or for some short periods of time. So we start replacing humans with AI. But why we're not talking about that in the campaign, right? Why is it that we are not coming and saying, well, actually, we think, as you said, 10% of the population is going to be unemployed, and that's going to happen very fast. It may be, yeah. And that's because they don't understand it, no? Yeah. Do you think they understand the implications? Ja, og man behøver jo ikke at forstå alle implikationerne, man skal have, fordi det er alle sammen teknik. Det handler om, hvor vi gerne vil hen. Så hvis nu mere og mere bliver muligt, på grund af nogle bedre og bedre værktøjer, hvad vil du så bruge det til? Så lige nu bruger de det selvfølgelig alle sammen til, og de hjælper dem med at skrive deres taler, eller deres sociale medier-kampagner osv. Der kan de godt bruge AI. Men det er bare et værktøj. Jeg har så lavet sådan en meget simpel tanke til det her. Og til folk derhjemme, så er det et stykke papir med en streg på midten. Så vi har over og under stregen. Under stregen, det er, hvordan gør vi? Det er praktisk anvendelse af teknologi. Det er alt diskussion om funding. For eksempel formueskat er under stregen. Altså, hvordan skaffer vi 0,5% mere til vores finanslov? Og der foregår alt debat. Men hvad er overstregen? Jamen, det er, hvor fanden vil vi gerne hen? Yes. Hvad er det for et samfund, vi forestiller os, vi har om 5 år eller om 50 år?
det her, se, the promised land, ikke? Vi vil gerne herhen. Okay, alle midler gælder så. Altså, hvilken teknologi kan vi så bruge til det? For eksempel, hvordan skal unge mennesker formes? Hvilken fremtid skal de leve? Lad os da blive enige om det. Og så kan vi så lade skolelærerne designe skolen. Men det gør de ikke. I stedet for, så bliver politikerne understregen, og så snakker de om, hvordan. Så siger de, lille skole, vi skal have flere lærere i skolen. For det virker som bedre skole at have færre elever per skole. Så diskuterer de så det. Hvad koster det så? Men der er ingen, der beskriver, hvad skolen skal. Yeah. Ikke? And like, is it going to be a school? And do we need to go to school? Maybe AI can teach us a school, altså, right? Nærmest allerede nu, og i hvert fald inden for et år, så kan hver barn få en AI-tutor, som er bedre end deres lærer, som kender dem personligt, som kan assistere dem i alt. Så skal læreren have en anden rolle. Ikke? Yes. Hvorfor er det, vi har en skole? Altså, hvis teknologien bare kommer rullende, så kan jeg frygte, at skolernes fagforening vil sige, de vil ikke engang sige det højt, men de tror det, at skolen er der jo, så lærerne har et job. Yes. Men det er jo ikke derfor, vi har en skole. Vi vil jo noget med det. Yeah. Og derfor har vi den forkerte debat. Vi snakker hele tiden om, vi skal bruge en hammer og en skruetrækker, i stedet for, hvad er det, vi for et hus vil bygge? And they don't have the vision, because it is actually very hard to formulate this vision when you don't understand and you don't create the scenarios. Ja, og det er jo ikke politikernes land, det er jo vores land. Så vi er 5,5 millioner mennesker, der sammen skal lave det her billede. Yes. Så jeg savner jo en proces, hvor vi går måske i sådan en visionstænkeboks, og så kommer ud med et bud på, hvad for et samfund skal vi bygge. Så hvis nu, i hvert fald de AI-forskere tænker, jeg siger, de er jo nærmest sikre på, at de kan ikke sige om et år eller 2 eller 3, men om 15 år, i 2040, så er der ikke noget, der hedder lønarbejde. Yeah. Altså, vi er simpelthen forbi det der. Hvordan skal samfundet så være? Skal det bare være sådan en dystopi, hvor Mark Zuckerberg ejer det hele? eller hvad skal vi? Og den proces skal vi tage os tid om. No, not in Europe, because we regulate, you know. Så ikke Zuckerberg. Yes. Så er en eller anden europæer får lov at eje det hele, ikke? Nej. No, but where I wanted to bring this is, again, there's the two divisions, right, in between the socialists and the more liberals, right? And, of course, each of them are appealing to a group of voters. The socialists, they say, we need more people in the kindergartens and school and hospitals and elderly care and all this. Yes. Yep. And yes, but who is going to fill that up? Is it going to be the 5,000 employees from Novo that have been fired and the rest that are going to come up that will be fired because we will hire a campaign manager that is an AI? And then they should just go and say out and be like, well, you come and you do elderly care because that's the job we have for you. And to be honest, I actually prepared. So for today, I had to reach out to a professor from CBS that is looking into, is there any implication on the economy? Because, of course, everybody cares about the implications of the AI on the economy. We care about the implications of society because that changes the way we see, the way we live in our families. But let's say that for now, everybody cares of having money, having the job, having something, having the money. And the research that they've done at CBS, and here I can also quote Professor Christian Henriksson, is that, yes, on the long term, this is going to be very beneficial. AI will be very beneficial. Do we have a party saying that? I think maybe we do. I'll check which one. But there will be big disruption in a very short term. Big disruption that, in my opinion, is going to be in the next 4 years. For sure. Right? Ja, helt sikkert inden for de næste 4 år. Ja, yes, ja. Exactly. Og jeg tror faktisk, at hvis det her folketingsvalg, det skulle komme senest til november, og hvis de har ventet til november, så har vi været et andet sted end nu. Yes. Så hurtigt går det. Yes. Så nu har de holdt det så tidligt, at de nærmest, de tror i hvert fald, de kan nå at snakke noget andet. Ja. Så kan vi snakke om sikkerhedspolitik, vi kan snakke om formueskat. Ja. And I think this is where, when you're talking about the vision, right? So yes, there will be, we need to prepare, we need to reskill our employees. We have to prepare these programs. We have to give them actually this vision and this hope of, yes, maybe you will use your job today, but here you will become an expert in AI, or you can choose to activate in a field where you are passionate of, or you feel like you can do something. And what I hear underlining this idea of, well, you will not be able to do what you've done until today, and maybe we will not be able to take care of you more than a year on dagpenge as it is today, right? Maybe they would prolong that, yes. But what I hear there is like,
every person has to start thinking more entrepreneurial. Every person has to think about, what do I know how to do today? What am I good at? How can I use these tools? How can I use AI to enhance what I'm good at, what I like to do, what I can, how I can provide value to the society? And of course, if you are not like that and you don't have, I believe, a society where you have the role models of people that succeed through entrepreneurship, of people that want to do more than just rely on, the government that will take care of you just in case something happens, which is very good, to have that safety net. But when, because we're not only talking about Fortis pension, right? We're not talking about going earlier to pension. We're talking about newly graduates that they cannot find jobs, cannot get integrated because their skills are outdated. So det er måske dem, politikerne skulle tale mest direkte til nu. Altså, hvis man er i gang med en uddannelse nu, altså, så skal man være færdig snart, for at kunne få sådan et startjob, som de fleste af os har fået, ikke? Da jeg blev færdiguddannet ingeniør, der var det faktisk ret svært at få det første job. Jeg kan ikke forestille mig, hvor svært det er om 2 år. Fordi når man er nyuddannet, så skal man sættes til noget. Man skal arbejde sammen med nogen, der har erfaringer, som kender organisationen og så har overblik over tingene. Så kan man så få nogle opgaver, som man så godt kan løse. Men det er jo det, AI-agenter nærmest allerede nu kan. Ikke? Det er derfor, mange af de tænkere, vi følger, de mener, at de her entry-level jobs, altså startjobs for nyuddannede, at op til halvdelen af dem kan forsvinde inden for få år. Ikke? Så hvis man går 22 nu og går på CBS eller universitet eller sådan noget, så vil jeg da gerne have, at politikerne havde en idé om, at problemet eksisterer, sådan at de er åbne for, at der skal i hvert fald tales om en løsning. Ikke? Og det er bare fraværende. Yes. Det synes jeg er ærgerligt. And before we go, so I was thinking about, again, we are not taking political sides, in this debate. Please come with your questions. We just want to understand what appeared, into the media from the parties so far, why they are not talking about the most important stuff. Before we go and see, okay, just a small comment, and everybody, what each of them did, I wanted to go back into maybe trying to imagine, build like a small scenario. And I know we haven't discussed beforehand this. How is AI relevant for normal people on the street? And maybe you give me example of how it affected you, and maybe from there we also start affected, or like affected. By affected, I mean how it changed your life, right? And maybe from there we start extrapolating a little bit into like where in each area of life of each individual AI will play a role and will create changes, so that we try to also make it relevant for the people that think today, this has nothing to do with me, like AI is not gonna impact me in any way, or I know ChatGPT, I've used it, I know how to ask it a question or two. 2 af mine venner har den ene arbejder i et stort pensionsselskab, og den anden i en stor bank. Og begge steder har man annonceret store fyringsrunder inden for de seneste uger. Og begge gange er mine venner ikke blevet fyret, men de har lige været i tvivl i 1-2 dage, men nogle af deres kollegaer er blevet fyret. Så helt konkret sker der noget. Spørgsmålet er, om det er AI, der har gjort det, eller det ikke rigtig er kommet i gang endnu. Men altså, jeg skrev sammen med en kammerat i går, som er programmør. Jeg må ikke sige, hvor han arbejder. Han er i en bank og bruger de her agenter i hans arbejde. Og han vil ikke kommentere på det, jeg skrev på sociale medier, fordi man siger, firmaet er ikke enige i hans synspunkter. Ledelsen er simpelthen ikke så langt frem i skoene, som dem, der nørder med det nede i IT, de er. Men han havde masser af forslag til, hvad det her kunne løse for dem af opgaver. Men det skal lige gå sin gang, ikke? But it is a fear, and especially now, I guess, like they didn't want to shake the waters, before the elections. But I'm pretty sure there's going to be more firings coming up. And be it that it is AI or not AI, we're actually living in economical circumstances where being efficient and reducing costs is very important. Ja. So what is the best way of being efficient and reducing cost? Ja, jeg ved ikke, noget, der hedder det kapitalistiske imperativ for halvt eller for kant. Men der er sådan et tryk fra det system, vi har bygget, at hvis noget kan svare sig, så gør vi det. Hvis der findes en billigere måde, så tager vi den. Så selvfølgelig vil en konkurrenceudsat virksomhed reducere omkostninger, hvis de kan. Sidste år lavede en workshop for en regnskabsafdeling med 20 mennesker. Så der, hvor AI er nu,
hvis de ellers evnede at implementere det, føler jeg sådan umiddelbart, at de kunne nøjes med at være 10. Men det går langsomt, fordi vi som mennesker er vi lidt tunge i røven. Ja. Og det er jo det, der en af det virker som bremse på AI, det er, at vi er ikke så meget for det, og vi kan ikke overskue det. Hvem kan lige finde ud af det? Vi sender Flemming på kursus. Så derfor går det langsommere, end det egentlig kunne jo. Men vi er jo der nu, hvor man skal ikke bruge 20 i en regnskabsfunktion. Hvis man har skudt det hidtil, så kan vi nok nøje med 19 nu. Men hvornår er det så 18, og hvornår er det 14? Altså. Yeah, it's going to go like a snowball, because you just need the first examples of real implications. Ja, den skal ikke erstatte hele. Det er ikke sådan, at den kan alt, Bodil kan. Men hvis den nu kan 10% af det, du kan, og 10% af det, din kollega kan, og vi er 20, så er vi det 2 for mange. Ja. Ikke? Altså. Så igen, det er kun fordi, at mennesker ikke er så meget for hurtige omstillinger, og de fleste virksomheder, hvis de har en vis størrelse, er også sådan institutionelt tunge i røven. Så derfor går det langsomt. But let's put aside the doomsday scenario, which we know is going to happen, right? Jeg glæder mig til at gå derhjemme i haven og dyrke kartofler og sådan noget. So let's actually think, okay, if I would be running, for the parliament, I would not want to make people anxious, about this topic that I understand it a little bit, but not so much, right? But definitely I don't want to open up the discussion because I don't want to make them anxious. Like, I don't want to go there and be like, oh, yes, we know you're going to be fired, but we will have a solution for you. Not today, but we are working on it, right? So let's look optimistic. All the topics, that we're discussing in today's campaign, the pigs, the water, the climate, the taxes. Yes. Many of them can actually be solved by applying AI solutions, right? AI algorithms. So I was at least expecting that they will say that. And they will be like, we are like, this is going to be so easy for us because we have the data. We live in a country where we have data. Okay, maybe mainly in the health sector. But we have this, going to have huge improvements. We're going to see boom, 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 all this stuff solved. We're going to do AI, people are going to be smarter, and we're optimistic, and the future is going to be great. Not even that we had in the elections. So... Jeg vil gå tilbage til min lille tegning fra før. Ja. Så selv i tiden før AI, synes jeg, at det er stadigvæk det her, der svarede. At jeg synes, de skulle bruge hele valgkampen på at blive over stregen. Og så kunne de duellere på visioner af samfundet. Jeg synes, vi skal lave et samfund, der kan det her. Og så kan det godt være, at AI så kan gøre det nemmere for os at løse det, men det er sådan set, det er vælgerne ikke så interesseret i. Så gør der ikke noget, politikerne ikke selv forstår det. Vi skal bare vide, hvor vi skal hen. For 100 år siden, der var Danmark fattigt. Vi arbejdede 6 dage om ugen, 80 timer, og folk døde og mistede arme og ben på arbejdet. Så lavede man en vision om, at vi vil gerne have et bedre samfund, hvor vi er velstand, og vi trives osv. Og så har det, der hedder arbejdsmarkedets parter, ikke? Regeringen og arbejdsgiverne og fagforeningerne, de har så brugt 120 år på at bygge det Danmark, vi har nu. Og de er kommet i mål. Vi kan sætte flueben. Det lykkes. Yes. Og så er der ikke nogen, der har erstattet det med en ny vision. Det er også derfor, fagforeningerne lider lige nu. De aner ikke, hvad de skal. Folk kan ikke bruge en feriedag mere. Og vi har barsel og ferie. Vi har det hele. Så hvorfor skal vi bruge en fagforening? Fordi det, I ville bygge, har I bygget. Yes. Så det er ikke blevet erstattet med nogen ny vision. Der er næsten ingen politikere, der har sådan en vision om noget, de gerne forestiller sig. Mange af partierne har en snært af det. Ikke? Og når jeg så hører, hvad de mener med AI, så hænger det faktisk meget godt sammen, synes jeg. Lige et eksempel. Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, de har altid vil det er sådan konservativt tilbage til det her gode gamle Danmark, som vi så, hvis vi har set Matador, det vi voksede op, ikke? Så Danmark skal ligne Korsbæk. Og så Morten Messerschmidts kommentar til AI var også, at så siger min AI i hvert fald lidt summary, så det er ikke lige det ham, der har sagt det, men at vi skal sørge for, at det er sådan en dansk AI, og vi skal undgå anglificeringen i sproget, og så videre. Vi skal også helst have måske vores egen lokale sprogmodel. Det mener jeg så vil være en fejl, ikke? Og det er sådan helt klassisk, det er bare en forlængelse af, hvad de allerede tror på. Så der er der i hvert fald nogen, der har lidt idé om, hvordan skal det se ud, ikke? Og så på den anden fløj, hvor de er meget grønne, der kan sustainability, bæredygtighed er det vigtigste. Okay, så maler så et billede af det, så skal AI nok forklare, hvad det bedste ville være at gøre for grundvandet. Men i stedet for går de i detaljer, og så mener de selv, de ved noget om, hvor mange grise vi skal lave. Uden at det, altså, og så er der en professor, der siger, at det er helt håbløst, ikke? Ja. So because you said Dansk Folkeparti, so I have here, and in my notes it says that
he views artificial intelligence as a potential threat to the Danish togetherness and identity. The party is particularly concerned about American culture imperialism. Now, when we discuss about AI, and then we know a little bit, and I know that actually Denmark works on a Danish AI model that they are not implementing. So, we're just doing it for the sake of, we said we have it, and we're doing that. And maybe it's going to be helpful, I guess, from the 30,000 people, full-time equivalent, that the socialists are talking about. But... der er faktisk et konkret tal, ikke? De sigter efter at kunne frigive 30.000 sæt hænder. Yes. Er det 2035, var det sådan? Yes, 2035. Der er lang tid til 2035. Yes. Så jeg tror, det går nok lidt hurtigere end det. Tallet bliver nok også lidt større. Yes, exactly. But let's go back to the Dansk Folkeparti, because we started with that, so we started from the back. Is it a thinking to actually want to do something that it's less efficient, or just because it's Danish? I mean... Men det er da en præference at sige, at det skal være mere dansk. Okay, så er det bekendt kulør i hvert fald. Yeah. Mener de der noget? Yeah, exactly. Let's apply it. But how do we apply it, and how... Yeah. What are the benefits of doing it? Ja, præcis. Nothing. But he has an opinion, right? So they have an opinion that it should be more Danish. Alternative. They say that they take a preventative approach to governance. Det er ligesom i miljøpolitikken har vi det, der hedder forsigtighedsprincippet, som Svend Auken stod meget stort på. Vi ved ikke, om det er farligt, så lad vi være. Og det virker til, at de har lidt samsyn her. Yeah, and they want open source as the core of all secure and transparent IT solutions. Yeah. Ja. What do you think? Deres kommentar om open source. Ja. Giver det mening? Er det svaret? Altså, alternativet er, at de store giganter løber med det hele. Og... Yeah. Well, I think the open source idea, it's just, I think it's very, I would say it's a very socialistic, type of idea, because then you get access to everybody. And to all means, I think we might have more creative people, at places where they don't have access, right, to use an AI model. And we also discuss about the fashion with having AI on the premise, right, like having a small language model on a computer, right, mainly Chinese ones. But I think there's some people building also in Switzerland, and maybe we'll manage something in UK with a smaller models, where you actually can use a faster brain on a computer, on your phone, without having this super intelligence. Yeah. So I think it makes sense, to have an open source model, but the applicability of it, it's the same, because it's not. I don't think the price that we pay today for a generative AI, it's actually what's stopping us, from getting more benefits from it. It's not that. It's not what you need to pay every month, to do it. It's actually other things. It's the knowledge, the fear of. I heard a person, which was actually a researcher in the biology field, saying he's not using AI because he's scared of becoming addicted. So, Yeah. So there's other things stopping us. And again, having access to a model on your phone or a computer is just the beginning of teaching you what it's possible. But the real benefits, also sit into bigger applications like health sector, like energy, sector. Jeg synes, der er to klasser, ikke? Lige nu, der er det de store firmaer, der er sådan en håndfuld, ikke? Store modeller og så videre, som løber med alt opmærksomheden, og dem bruger vi så enten gratis, eller så giver man $20 om måneden for et eller andet abonnement. Men der er også, og det i hvert fald kommer snart, der er også masser af alternativer, som er godt nok. Altså, de store kæmper jo om at være den, der finder på nye lægemidler, og opfinder nye fysiske love og så videre. Men jeg skal bare have en, der er god nok til at diagnostisere, hvorfor jeg har ondt i knæet. Ikke? Og sådan en model kan jeg bo, i hvert fald inden for et års tid, på en telefon, så den er bedre end den bedste læge, uden internetforbindelse. Og så bliver det i hvert fald demokratiseret, så kan alle få adgang til det. Så skal vi da hellere... godt tænke mig at høre de politikere, der så sagde, jamen,
Det har vi det i hvert fald råd til at sørge for, at alle danskere får adgang til. Skal vi så udvikle den selv, bare fordi den ikke må bruge amerikanske ord? Altså, giv os muligheden, ikke? Yeah. And we need more, and we're going to get there, because actually Liberal Alliance, right, is the one also saying that we should have less regulation, right? Like have less regulation, just go for it, get the applications, do everything, so we move faster. And I tend to agree that we need to test more, that we need to play more, with this. But in the same time, I think it's also important that we get a feel of where is our data, and like, do we keep the data here? And do we use this deregulation for our advantage, or do we use the deregulation for the overseas model's advantage, right? So I feel like it in bigger lines, it's a good idea to have more people start trying applications, of AI, testing out things, what's possible, because everything is going to be run by AI in a couple of years. Yeah. From the defense, which is a huge, idea, which it's already tested, in some of the conflicts that we have today. AI-operated autonomous, drones, 10,000, swarm of them, right? Yeah. So from that to everything, as we were talking earlier, from having the best tutor, from having a doctor, from having, anything around us will be AI-enabled, more efficient, faster, and probably cheaper. Min bank for eksempel, ikke? Vi har alle sammen brug for at have en bank, og vi skal have en konto og betalingskort, og så skal vi kunne låne lidt. Og så. Det er faktisk ret simpelt, hvad det almindelige mennesker har brug for. De store banker, altså Danske Bank nu, det er over 10.000 ansatte begge to, ikke? Og det er kæmpe kompliceret, og de udvikler på nye løsninger, og det er de så flere år om, fordi de er tunge i røven. Det skrev specielt om 25 år siden. Men 10 gutter, MK, 5, der ved noget om finans, 5, der er virkelig gode til IT, og så en masse AI, kan jo lave en bank, der kan det samme som Danske Bank. I hvert fald for en almindelig bruger som mig. Ja. Det er så bare reguleret, for det må man ikke. Man må ikke bare være bank i Danmark. Ja. Altså, det bestemmer staten ligesom. Ja. Så det er ikke muligt for 10 gutter at lave en konkurrent til Danske Bank på en måneds tid. Men det er teknisk muligt. Yes. Så der synes jeg, at de er fat i noget Liberal Alliance, der siger, vi får virkelig mange muligheder, hvis vi åbner op og faktisk giver lov til de her ting. Yeah. Ikke? And that's also the idea, if we want to encourage entrepreneurship and encourage people to try, to try things out and not be stuck to the 9 to 5 and to the fear of, oh my God, tomorrow I'm going to be Jeg tror nok, replaced. at undersøgelser siger, at danskerne det er noget af det mindst entreprenante i Europa. Jeg tror, det er Martin Thorborgs kæpheste, at vi er ikke så gode til at starte firmaer. No, vi er meget lønmodtagere, ikke? Det vi lært i skolen af vores forældre. It's the welfare society. Ja, det går jo. It's just the thinking. I know that. I've gone through it. The 15 years I've gone through it and I understood it. But I think it's also what you expose yourself to. Because now we have some good models. Okay, let's see what Radical Venstre says. Views the AI tool as for empowerment and education. The party emphasizes that 20% of the population who currently lack digital skills must be brought on board through inclusive design. Jeg tror, de kunne blive et rigtig stort parti, hvis de ikke snakker om andet. Det der bør der fylde noget mere. Yeah. Det lyder rigtigt. Yeah, exactly. Yeah. Just empower. But yes, of course, you can also say, well, who's responsible for the empowerment and the education, right? Because I have the feeling of that from the socialistic side, they say, well, we'll take care of you if you get here. Maybe some of you, but maybe the companies should take care of their own stuff, right? So I get a feel that they're expecting, and again, I'm giving the example of the big pharma company that fired 5,000 people, saying, well, why should the government be responsible, for those 5,000 people, and shouldn't be the company, doing that? And why don't we put more responsibility with the AI being applied? So if you actually fire me because of the AI, that you also give me some opportunity, because now it's cheaper for you, some opportunity for me to get reskilled and upskilled, that it's on your yard and not on the government side of it. Så hvilket også kan være med til at løse finansieringsproblemet, fordi lige nu har vi bygget landet op på primært, vi beskatter lønstimer. Så de der 7.000 mennesker, Novo skilte sig af med for nogle måneder siden, så betaler de ikke længere kildeskat. Og det er et problem for staten også. Så man kunne godt have debatten om hvis Novo kan få en gevinst
ved at automatisere og så videre. Okay, skal den beskattes, eller skal de betale til en fond, eller skal de uddanne de der folk? Det er en politisk debat. Den så jeg gerne, vi tog. Men det skal det ikke. Men det sker ikke. Nej. No, because it's, again. Spørgsmålet er, hvornår det sker, for hvis det så accelererer, nu er det bare den uge, der lige er gået, har både Danske Bank og Nordea igen været ude. Jeg tror, at Nordea de meldte ud, at det var 1.500 stillinger i forgårs, og det er kun et par uger siden, det var 270 stillinger, eller sådan noget, ikke også, som de forventer, at skal forsvinde. Og næste uge er det noget andet. Yeah. Connected to that, because a lot of people think that, it's going to be the white collars, it's going to be the administrative stuff. It's going to be. Føler man nervøs i det skjorte her? Exactly. It's going to be. That's why I didn't get white, so I don't get fired. It's going to be, people in administration working with computers, working with, and then suddenly you get this idea. But plumbers are going to earn much more than these people on the computers today, and I'm like, fake news. Yeah. Who's going to need more plumbers? Yeah. We don't need more than we need today. And by the way, we can actually improve stuff also with AI, right? We will probably have new designs that will not need so many, integrations or so many pieces, to do that. Yeah. So I think this idea of encouraging people to actually go and take a job like being a plumber or, laying floors or doing stuff, those people will still be there. But not necessarily that we're going to have a boom in the economy because we're going to need 10 times fold, the plumbers. Yeah. It's going to be the same, But I think new jobs will have to come. And we need to create these new jobs together with the new vision. Ja. Og det er den, der er usikker, ikke? Fordi nu har vi opfundet den her agent, som kan erstatte meget af det, mennesker gør. Så det er jo ikke bare én teknologi, der erstatter et job. Alle jobs bliver mere effektive. Yes. Det har vi ikke prøvet før. Yes. Yeah. And it is change. It is change that is scaring people, so that's how it is. Enhedsliste says that they are the most systemic critic of the current technological trajectory. It's concerned about the digital dependency on the American tech giants, like whatever, and advocates for a radical push towards open source solutions and local data hosting to ensure digital sovereignty. Yeah. And again, good ideas. In principle, sounds good. That we own our data, that we have, every here. But it's over the line, which you're saying. Under the line, it's a little bit more difficult. Because you also need to be smart on the sovereignty and infrastructure. Yeah. We see now what happens in the conflict. Having a big data center that can boom at once is not ideal. It needs a different type of empowerment of you need to have your own data at home, at your company, at your own stuff. Take care of it. It cannot disappear, all of it. But in regards to the AI, it looks like this party is very concerned about the massive consumption. And this again comes with the idea that AI, the way the frontier labs are building it with half of Brooklyn data centers. Yeah. It's actually, we have a different approach in Europe where we look into smaller models, right? Where this actually would not necessitate so much power. And we had also the Chinese model that shows you don't need that much power to power it. Men deres synspunkt er jo meget forlængelse af deres generelle, altså man kan se det dem, de har sådan en generelt skepsis over for kapitalen og de store firmaer og de rige milliardærer og så videre. Og det deres syn på AI ligger helt i forlængelse af det, synes jeg. Think smaller, right? I feel like it feels like a small thinking, but in the same time, maybe it is a way to keep it closer to home. Socialistisk Folkeparti views AI primarily through a prism of the labor market and the Danish model. The party advocates for a European directive on algorithms at work, arguing that workers must be informed and have the right to challenge automated decisions that affect their employment. Ja, det er helt klassisk fagforening, jeg taler. Altså, det er meget typisk SF, ja. Det kan jeg godt genkende. How can you fight that? I want to say every time I've been fired, I haven't been fired, but you can fight it and say, no, I don't think you should fire me because I don't think, Jamen, hensigten er god. De vil gerne passe på arbejderne, hvilket er sympatisk.
Men her er det også lidt som at stå og råbe af tidevandet. Altså, at det kan ikke rigtig... Det kan jo ikke bremses. Yeah, exactly. Men vi skal afbøde nogle konsekvenser. Yes, exactly. Like the idea of stopping the development of AI and the inclusion in everything we do is just it's not real. It's not realistic for anybody. And in the same time, we have to start thinking a little more future-oriented than try to hold on the past and what we worked on in the past. I think this is a big lesson that AI is teaching us of things will not be the same as they were in almost everything that we do today. Ja. Men det der med at holde fast i fortiden, det er jo et forsøg på at være over stregen. Det er det, Trump gør. Make America Great Again. Vi har sådan en vision om, at det var godt en gang på farfars tid. Ikke? Så kan vi sætte det op som sådan en ersatsvision. Så tilfredsstiller i hvert fald vælgerne. Så den tale kan man godt få stemmer på. But is that targeting the older population that can remember how Denmark used to be? Because I'm like, don't know how Denmark used to be. Ja. And the youth, I don't think... Og måske var det aldrig sådan. Hvad har sin egen idé om, hvordan det var, ikke også? Danmarks Demokraterne approaches AI through the lens of et Danmark i bedre balance, so a Denmark in a better balance. The party views AI as a weapon against centralized bureaucracy, arguing that technology should be used to move power back to the citizens. I never thought I would agree with Inger Støjberg. Ja, og det er faktisk overstregen, det der. Ja. Det kan jeg godt lide. Der er faktisk en idé om et samfund, som er bedre end det, vi har. Der er noget, de vil der. Yes. Så det point for det, altså. Yes. Well, no, we're not doing that. But yeah, I don't think this will be the case. But again, it is, demands that AI will be used to simplify the interaction between citizen and the state. So actually, they go very connected to the people that are probably frustrated on the administration. Yeah. Like, why do I need to sit here, and like be upset that you're not treating me right? Og det der generelle skræmmebillede, vi har, hvor vi siger, at der er for få kolde hænder, for de sidder alle sammen nede på kommunen og taster, ikke også? Og det reagerer alle på med det samme. Det er også rigtigt, ikke også? Den går lidt efter deres. Det er stadigvæk ukonkret, ikke? Men... But then what do we do with employees in the kommune? They're going to come and they're going to say, you're not allowed to fire me because of AI. I don't want to be fired because of AI. And then the socialists say, we'll give you more free time. How about 10 years of your life free time? But it's a funny. Okay, Borgernes Parti. Power back to the citizens. In the newest and most populist entry, the party stance is one in profound mistrust towards centralized data collection and algorithm profiling. So again, Again, vi er lidt bange for de der store spillere. Yeah, exactly. Because they're dangerous and we have power to defend ourselves. But again, I think this is very much tapping into the fear concept, because I think what we notice actually in the crisis, and every time there's big disruption approaching, governments go back towards controlling people with fear. They install fear, and then they're like, now you do what we say, because anyhow you don't know better. And what's your choice? You're just going to do that. So I feel like this thing is fueling hate. Let's hate them and let's be here, instead of let's not hate anybody. Let's just think about how we can become better, how we can be more creative, more productive, and solve our own problems that we face today. Og har vi ikke et fantastisk udgangspunkt? Altså, hvis du ser på sådan digital literacy, så danskerne er jo rigtig godt med i brugen af IT, for eksempel. Samtidig så har vi også et af de rigeste lande, og vi har et velfungerende sikkerhedsnet, og mange ansatte i det offentlige. Så hvis AI begynder at gøre folk overflødige, så vil det ramme meget hårdere i andre lande først. Jeg tror, at USA kan blive et shitshow. Ikke? Men vi har faktisk godt udgangspunkt i Danmark til at bygge noget fantastisk. Sådan at alle amerikanerne har lyst til at flytte derover. Ikke? Altså. Men hvordan skal det fantastiske være? Lad os snakke om det, ikke? Altså, det snakker de ikke om. Yes, exactly. I get og skal amerikanerne få lov at flytte til eller ej, ikke? Yeah, exactly. But we're gonna have more pigs and clean water. Lad os snakke om svinefarmene, ja. That's how we want to attract the Americans. Yeah. Okay, where did we get? The Conservative Folkeparti.
views AI as a foundational basic game for modern society, essential for both economic growth and the green transition. So again, they actually go more on the sustainability agenda. In a way, I'm happy, that somebody cares about it, because actually AI can solve a lot of the problems connection to sustainability, not necessarily connecting the idea of how much energy we consume building and training AI, but through all the, for example, bioengineering acceleration that we can do to change and to improve all these things, and create it in a better way. So yeah, I'm excited actually about connecting sustainability, to the AI game. However, they are supportive of the medium-sized enterprises, SMEs, and I'm not sure how do you see the future of SMEs with AI? Der er så mange konkrete problemer, der kan løses, hvor de her, den danske, vi har Danmark er primært små virksomheder, små og mellemstore virksomheder. Altså de fleste danskere arbejder sådan et sted, ikke? Europe, has 90%. Og problemer kan løses lokalt. Bare et konkret eksempel inden for sustainability og så videre. Sådan noget, nu snakker om vertical farming i mange år, ikke? At man kan dyrke grøntsager indendørs og så videre. Og der er jo allerede, du kan købe dem i Føtex nu. Der er jo Nordic Harvest har produkter lavet her i Taastrup, hvis nok, som bliver solgt i supermarkedet. Med mere intelligens og robotics også, så kan det jo skalere, samtidig med at prisen rasler nedad. Og der er der en fantastisk forretningsmulighed lige der, i at få det der til at køre. Det vil være godt for miljøet og lokal produktion. Vi skal ikke have tomater fra Spanien længere osv. Der er så mange muligheder. Og det, uanset hvad politikerne mener, kan det der lade sig gøre. Det kan nogen jo bare gå i gang med. I see like a word that is common into like all the parties, and we have a couple left to see what their position in AI is, or the very little position on AI is. But one of the words, that comes across is stability, right? And I think this is what people want. This is what citizens want. They want stability. They want to know that things are not, the ground is not moving under their feet, right? And they can hold to something. And I think what the message I would like to transfer today is that shaking will be the stability. Get used to this, because it's like it's only you that can offer that stability, but keeping yourself grounded and riding, the wave of changes. But of course, it is reassuring when somebody comes out there and says we want to give you stability. But no one can ensure that. If you believe that anybody from outside can ensure that, it's very wrong, because they cannot say, no stress, John. We're going to fire 10 of the accountants, here, but you're not going to be one of them. Yeah, they cannot do that. Moderaterne. Okay, Moderaterne, they say that they are the most pro-technology party in the current government, right? They view AI as the ultimate pragmatic solution to the complex wild problems. They proposed a national AI workshop. Model on similar Nordic initiatives, so other countries have done that, right? So yeah, I think they what they say is like, well, everybody needs to learn AI because, by the way, look, we are already getting Henning. We are employing Henning. And they're also vocal supporters of the 30,000 FTEs release goal, right? So it actually, this release, what do you hear when you hear release? It sounds very positive, release, right? Yeah. But it should be. It should be. I'm looking forward. I'm going to have like 2 days working week, and I'm gonna have so much free time. Erik Clausen lavede en film i 90'erne, den har du nok ikke set. Den hedder De Frigjorte. Og der er han maskinarbejder på en fabrik på Islands Brygge. Og så beslutter ledelsen så at lukke den fabrik. Og der er sådan en scene, hvor der møder så sådan en mellemleder op i jakkesæt og taler til de her fyr i Kansas-tøj. Så siger han, I er frigjort til andet arbejde. At de var dybest set fyrede jo. men de var frigjort. Og hele filmen handler om, at det er så et problem for den enkelte, der nu er på godt dansk arbejdsløs, og ikke har nogen tilværelse. Ikke? Ja. Bare lige en tanke i forhold til det der, de gerne vil frigøre 30.000 mennesker. Ikke også? Fint, altså. Det er jo rationaliseringstanken.
De skal spare. Do you think it has that has the potential to actually alleviate mental illnesses and stress, you know? Alle problemer er løst, hvis vi... Right? I mean, like, at least we're not going to be queuing to psychologists and doctors because we're going to be like so Vi er frigjorte. unstressed. Yes, exactly. Yes. Jeg tror, vi skal lære at være frigjorte. Altså, hvis vi... Det lyder dumt at blive fyret, men det er jo positivt at kunne slippe for lønarbejde. Ja. Altså, leve frit uden... Jeg kender flere, der ikke arbejder. De har valgt noget andet. Ja. Ikke? Og får noget godt ud af det, men mange har svært ved at få noget godt ud af det. Vi kender altså nogen, der på et tidspunkt er blevet fyret, og så har det været en krise for dem. Altså, hvad skal jeg fylde i mit liv? Og min identitet var mit job. Så hvis vi... Selvom vi så klarer økonomiproblemet, det kunne være med understøttelse og så videre, så skal de jo folk lære at leve og være glade og trives. Så i dit eget liv, hvad ligger over stregen? Og det har vi ikke lært at tage stilling til. Before det giver we overhovedet go, ikke mening, altså. I will touch upon that. Okay. So we have 3 parties left. Okay. 3 parties left, but your point and this freeing, you know, freeing time for people, freeing so much time that actually you don't have to do anything because, yes, we don't need to get a job like it's paid by hour. I would like to pull the room and ask how many of you will actually feel comfortable if you would be provided universal basic income. So what universal basic income means, the state offers a minimum of, not enough, I don't know, 2,000 euros. I think they did a test, right, in Finland. I'm not sure. Something to pay the rent. Yeah. Til husleje og mad. And universal basic services, right? So you will have internet and you will have water and you will have electricity and, some food. How many of you would feel comfortable to actually live with that? Like, how many of you would be like, I could do this. I could just do this. Yeah, okay. Yeah, okay. It's okay. Yeah. 4 af 11 til dem, der lytter med. Yeah. I'm like, I feel like I would love to get used to this idea, but I'm like, Ja. but what does that mean? That I'm not allowed to do more than that? Jeg tror godt, du må lave mere end det. Men det er jo for at fjerne nødvendigheden. Og den lidelse, der kan være, ikke at vi skal kunne klare os selv. Jo, Yes. ikke? Så hvis man kan klare sig, så er du sådan set endnu mere fri. Så kan du godt kaste dig over et arbejde. Eller bare, der er masser af spændende projekter, der bare ikke kan svare sig. Yeah. Altså, jeg kan hurtigt nævne 10 ting, jeg godt vil lave, men jeg kan ikke leve af det. Så hvis jeg kunne leve af noget andet... Here in Denmark. Ja. Så Yeah, hvis det hele hvis økonomien var sikret, Yeah. hvad vil jeg så lave? Ikke? Og der er masser af muligheder. But nobody talked about that. Nej, Yeah. snakker vi heller ikke. Yeah, but it's how it is. Ja, måske skal højskolebevægelsen genopfindes. Yeah. Folk kan lære at tænke selv og blive gode borgere. Yeah. Mange af jer har været på højskole, jeg synes, 1, 2, 3 og meget. Ja, okay. Yes. Yeah. So Liberal Alliance, they are the ones with the deregulation. 1 in, 2 out, right? They just want less. Den er så meget catchy, den der. Altså, hver gang vi laver en ny regel, så skal vi fjerne 2 andre regler. Ikke? Yeah. I was just hearing actually a podcast this morning that in the US they talked about the same thing, but in fact they just launched 40,000 new laws, Right. without excluding any that exist. A different principle. But yeah, I mean, they are also like the Democratic. They've been using AI in the campaign mainly by trying to use generative AI for the TikTok-kampagner. yeah, exactly. Yeah, exactly. We're not gonna say the name of the daddy. Yeah. Then we have what do we have left? Venstre. Venstre og Socialdemokraterne mangler du. Ja. Yes, exactly. Venstre and Socialdemokrat. You know, you have the list. Venstre have repositioned themselves as the party of security and resilience, both physical and digital. So they march on, it needs to be digital sovereignty, we need to be autonomous, we have to have the chance to choose. But they also use the Rambo image of the party leader. Jeg tror, de spiller meget på, at nu har der været konflikt med Rusland i nogle år. Yeah.
And I think forsvar og sikkerhed er blevet vigtigt, yes, ikke? I think they march more on the idea of Yeah. actually defense. So the application that they see for AI, it's mainly defense. Yeah. So actually being on the technological plan of fighting, fighting on the same level, with AI. So they call it a necessary tool for a wild time, virtual, right? It's a necessary tool, but nothing about can it actually create like economical output? Can it improve the society life and standards? Not much on that. But again, it's probably marching like the other party that had like a defense. We have to defend. We have to be here. We have to be on our own grounds. And then Social Democrats, which are actually the ones proposing the 30,000 full-time equivalents release. Release. Yeah. Again, not necessarily. So what they bring, I think, as a value proposition of the AI is to the stressed people in the bureaucratic apparatus. I feel like this is kind of who they are targeting with this message of you have too much work to do if you work in the administration, and no stress, you will have a 4 days working week, right? Something like that. No, they didn't say that. That's Der sparker de en åben dør ind. Altså, danskerne på arbejde har det hårdt. Folk er stressede og har svært ved at få det hele til at hænge sammen. Altså, så det behov må gerne stilles. Men det er bare slogan, ikke? But they do march on like there's going to be an increase in older population, right? Yeah. And the way I see kind of being anchored in the past is that they think that they don't think that they can solve the taking care of the older population with AI, but they just think that you will have more time to maybe take care of them. Ja, så de der 10 fra regnskab, vi undværer, dem mangler vi så som sosuer. Og det er der noget om. Det tror jeg, det er rigtigt. Altså, der er brug for flere folk der, i hvert fald på sådan en kort mellemlang bane. Jeg har en onkel, der er uddannet håndværker i 1980'erne, og han kunne ikke få arbejde. Han var ledig i mange år. Så blev han omskolet, så blev han faktisk sosuer. Og så har han arbejdet på plejehjem og så videre. Ikke? Der er brug for folk der. Men hvad kan AI og så robotics gøre der? Altså jeg håber, en af de første use cases for sådan humanoide robotter, det bliver, at samtlige hospitalsafdelinger skal have nogle stykker af dem der. Yes. Fordi sygeplejersken leverer jo værdi med patienten, men sygeplejersken skal også ned efter panodiler og gå rundt med saftevand. Ja. Yeah. Og det kan Sigrid altså gøre. Hey, Sigrid går rundt med saftevand, ikke? Yes. We have already solutions in the house where we are actually helping nurses. Yeah, we're helping nurses, with giving them more time to do meaningful jobs, than actually running after that. Og hvor er vi der om 3 år? Yeah. Altså. Yeah. If we have less regulation and if we have more like vision for the future. Yeah. Conclusion. Why do politicians don't talk more about AI, and what do people need to know? What's your opinion about how the future will be with AI? Jeg tror, politikere desværre i det her valg, og også tidligere valg, går efter nemme ting, der kan give stemmer. Og det er primært ved at komme med et eller andet simpelt, folk kan forholde sig til. Og så har det med at blive under stregen. For eksempel, vi laver for mange svin, den kan man forholde sig til. Vi skal beskatte de mest velhavende mere, den kan man forholde sig til. Men det taler intet om, hvad man gerne vil. Plus, man får også stemmer på bekostning af, hvad man deler også. For eksempel det med formueskatten har fyldt meget. Ikke? Den virker til at være udtænkt. Simpelthen helt specifikt. Det er ikke sikkert, det bliver sådan noget, men vi kan vinde på det. Fordi hvis man kommer med den, så det rammer ikke ret mange. Så de fleste vil synes, at det er en god idé. Og dem, der forsvarer, det kan I så se på sociale medier, dem, der taler imod, ligner assholes. Altså, de ser entitled ud, når de taler imod den. Yeah. Så det ligner sådan en hest nede i plan for politikerne at tale om det, og så er vi distraheret for. Så taler vi om det i 3 uger, i stedet for at duellere på visioner. Ikke? Yes. Det synes jeg bare er ærgerligt, at politikerne igen og igen forfalder til sådan nogle simple, praktiske diskussioner. Og så synes jeg, de taler ned til vælgerne. De tror, vi er simple og dumme, og det viser sig så, at det har de nok ret i, men jeg tror godt, vi kunne rumme en mere kompliceret diskussion. Yeah. So for the people being able to vote in these elections, imagine that
AI, it's going to hit like an asteroid. Yeah. You know, it's there. We see it. It's not close enough, I guess, because we cannot evaluate like how fast it's coming, but it's coming. And it can be one that creates a big hole in your life, in your job, you know, into what you do. Yeah. Or it can be one that actually brings, I don't know, sunshine, you know, and hope. So you definitely have to ask these questions, understand what AI is, what it's going to mean for your life, and ask the politicians, the ones that you have access to or you can influence, what is their plan for 2-3 years from now on, you know, with AI. Yes. Thank you, Jon. Thank you very much for your contribution, taking time. Thank you to the audience.